Owen Bonnici qed joħloq rebu sħiħ fost dawk kunsidrati estremisti fil-Partit Laburista. Karl Stanjo Navarra jrid itajru min-nofs l-istess pressjoni anke minn Neville Gafa fil-waqt li minn taħt kompla jrewwaħ anke Jason Mikallef. Din il-klikka estremista tal-Labor jidher li m'għandix limitu sa fejn kapaċi tasal tant li qed iddur anke għall-Ministri tal-Gvern. Owen Bonnici jkun l-ewwel mira tagħhom hekk kif dawru l-kanuni fuqu bl-iskuża li ta' kuntratt lill-awtur Mark Camilleri. Quddiem dan kollu l-Prim Ministru Robert Abela qed jidher dejjem aktar skomdu, tant illi mhu jwieġeb xejn meta mistoqsi dwar Neville Gafa u l-attakki li fetaħ fuq Owen Bonnici. Ma kulħadd jaf illi hemm xi ħaġa, ġifieri Neville Gafa qed jgħid Neville Gafa qiegħed jgħid li Mark Camilleri jaf xi ħaġa, ġifieri Neville Gafa jikdeb. Jekk Mark Camilleri jaf xi ħaġa jmur jgħidhaw. Ma Neville Gafa qed jgħid. Affarijiet fuq il-gideb kollha kienu. Wara li l-erba' fil-għaxija ħareġ mill-Parlament Abela ma weġibx jekk kellimx lil Neville Gafa u kif se jsib tarf ta' din il-qasma evidenti fil-Partit Laburista. Ġifieri inti qed tgħid illi Neville Gafa jikdeb imma. Mhux saqsil Neville Gafa. Inti saqsejtu Neville Gafa. Sellimlek. Ġifieri qed jgħid affarijiet fuq il-Ministru Owen Bonnici huma gravi, inti kellimtu Neville Gafa. Apparti Owen Bonnici anke Rodrigo Galdes spiċċa attakkat minn din il-klikka estremista tal-Labor li jridu jimbuttaw biss lil dawk in-nies li fajnejhom huma tassew lejali.